الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله زوجته الوالد أحمد عبد الله أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babul kaili utawi kiku bab nerangaken naker alal bai'i ing atase wong kang adol wal mu'ti lan wong kang den aweh wa bai'udz dzahab lan nerangaken bab adol emas bidzahab den tuku kelawan emas wa bai'a napa niku wa bai'il muzabanah lan nerangaken bab bai'ul muzabanah. Anil Miqdam bin Ma'di Karib saking Sayyidina Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Miqdam bin Ma'di Karib. Amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi kilu nakra sapa sira kabeh naker ta'amakum ing panganan sira kabeh yubarik mongko den paringi barokah. Yubarakan apa yubarik sampeyan? Yubaraka mongko yubarak mongko den paringi barokah sapa lakum sira kabeh fihi ing dalem ta'am kilu nakra sapa sira kabeh ta'amakum ing panganan sira kabeh yubarak mongko den paringi barokah sapa lakum sira kabeh den paringi barokah fihi ing dalem napa niku fihi ing dalem ta'am saking riwayat saking Sayyidina Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kilu ta'amakum takarlah makananmu artinya ditaker niku napa dikira-kira sak perlune sak butune lek kate gawe sak dina nggih takeren nggih sak dina ilal muddah allati qaddartum ditaker hingga masa yang kamu kira-kirakan. Umpama sampean kate masak kangge sedina nggih takeren sak cukupe gawe sak dina niku. Nek ana wong naker panganan artine dikira-kira panganan niku umpama orang ngebedek orang masak kangkui nasik saarene ka ane kaya soro taker mandubun sunahaki
dalam barang se fima yunfiquhul mar'u ala iyalihi niku barang sing kate gawe nafkah nang gene keluargane niku kongkon apa taker butuhne 2 kilo ya 2 kilo. Dadi sekira teko panganan niku ndak mbuwak sekiraan apa sik gebei belenceh kina apa bae pon taker pon jukon taker ya nasi taker jek pokok moro langsung ada ngabelenceh masak kapi takok muang deki. Jadi maknani hadis ini kenapa akhriju bikailin ma'lumin yuballighukum ilal muddah allati qaddartum ma'a ma wada'allahu minal barakah fi muddi ahli barakah. Artine hadis niku tokno kebutuhanmu gawe sedina niku ditaker kelawan takeran sing maklum. Singgo tutuk nang kene kira-kira sampean. Oh deki gen esah sekira atade umpama. Ngareng kono lembe, ada adeng saare, ada saare. Kan sini kering lembe ni. Adeng saare, saare tade. Lagu adeng boleh saare, lagu tade sehat tongku. Makin karena beda magic com ni kah gantelo areh mula baru iburu sedekah akhir. Nah, hadis ni kan menjelaskan tentang kebeneka penting aja gede eren sekira ngakan bareng ben keluarga. Ini kebarokah ni kah? Cong orang sing ngakan bareng mon pasaan roh. Kan kulit sampean ngakan bareng bi anak bibi ini kan mon pasaan to, mon lain pasaan kan bi tibi. Gando, depor, ruang tengah, ya tasa kasor, ya tasa korse. Ini kata lebur nih kah? Ya, makanya ini juga sekaligus narangaki tentang keberkahan kakanan nikah. Pertama mon etaker kang kui secokop pasaare panika. Artin sekiran ada eren nika tak muang dari beres, dari naseen, dari jukon, ben sipitorta. Yokor, jadi tak berlebih-lebihan dalam infak, dalam nafkah menika. Takar kapi. Kemudian makna dari hadis ini ketingpun le takar maka karena kakana orang dua ini kecokop kang kui deen orang telok, kakana orang telok cokop kang kui deen orang empat. Beda sahabat matur ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ada erma tak lem kenyang kak dinto ya Rasulullah. Tak kau beres larang, selaki ngakan adok. Masak lalik, yut masak langakan. Benah ben didik, lapar lek. Jomik ngakan adok benjan binen. Tak kau beres seti larang, berapa seti sekilo nah. Si bagus. Bulan kula tak teman gue bengi beres. Ya melek yang rang-rang. Jadi sahabat dengan matur dengan Rasulullah, ya Rasulullah, inna nakul wala nasba'u. Kita ni makan tapi tidak mau kenyang ya Rasulullah. Qala Kanjeng Nabi adabu, fala'allakum taftariqun. Pola ben ngakan cow-pencow, pola ben ngakan tak wolong, depor, ruang makan, kasor, gando, eman kaman. Fala'allakum taftarikun qalu na'am ya Rasulullah. Engki kau lemon nak tak ada bareng. Bi tibi cengene bi tibi berses nang pedis bertanda acan berdese macam-macam anak cobi ketok lah telok. Ngakan coba berencoman kaman le can Kanjeng Nabi pola ngakan kake jadi tak bolong apa esang ngakan qalu na'am. Engki ya Rasulullah qala maka Kanjeng Nabi adabu fajtami'u ala ta'amikum mon ngakan apolong wadhkuru smallahi alaih benyebuta semana Gusti Allah cek lupa maca bismil yubarak lakum fi maka ben bekal oleh barakah dari Gusti Allah yubarik lakum fi oleh barakah dari Gusti Allah. Coba nika lakon ini kan tak lem kenyang ngembian aja korang ngetok jejel ngakan bareng jejel sandi anak sandi bini amayoran nika le amayoran nika
Doni kepacet gare barokah debun Kanjeng Nabi ni ka. Polan sahabat matur polan tak lem kenyang, pola ben ngakana sahabesa taftarikun. Fala'allakum taftarikun qalu na'am ya Rasulullah. Engki tetipanya kita orang tak lem kenyang je sebab ngakan Nabi tibi. Maka perintah bi Kanjeng Nabi fajtami'u ala ta'amikum. Monde ben mun ngakan sora polong. Ya. Nika perintah dari Gusti Kanjeng Nabi. Fajtami'u ala ta'amikum. Mun ngakan apolong, amayoran bisa keluarga. Seneka. Sekali-kali ngolok kancah. Di rezeki masak penyaman, kancan olok, nyaman recandeng Arab rutubah. Sarapan bungkoh, makan siang bungkoh, atau makan malam bungkoh yonceng kapi kanjena. Nenga grup, sebenarnya grup mereka akan bungkoh deki kana. Neka. Oleh rezeki. Ya sekali-kali ngolong, nanti yolo ketok bila info mayoran, kok ngebay banyak nyari info to. Siap meluncur, gak ada saya jawab. Nanya nyari info, Sherlock, siap meluncur, Sherlock. Ya, jadi barokah ada nikah, mun banyak tanang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu khairut ta'ami ma kathurat alaihi al-ayadi. Sebaik-baik makanan adalah makanan yang banyak tangan di atasnya. Semakin banyak tangan ya ternyata setalam nika semakin barokah nika. Ya Abdullah almarhum ya Abdullah Muhsin Bodokaton niku seneng pacet amasak niku ngocok-ngocok tibi pelapa nika. Masak tibi, guring tibi. Kan biasa cerita. Ada rencana kanca. Biasa ya Abdullah ni senika ni. Pacet seneng ni ke masak. Masih itu lem memasak tibi. Senapa kali kula ketinggal. Jadi almarhum Bunyai ni ka sorong ngaci. Ya beri kursi goyang ni ka. Ya ayo saya ngocok, saya masak. Masya Allah. Kan kulit sampean kan enten belanja orang makan minta nyaman. Banyak belanja naroki sumpun. Hari rangko orang belanja ke ngak rato. Minta taneng, minta siau bungke, magus. Si Agus tak ada ya. Kurang pedis ngamuk, ada kerubun, tangakan aku. Arah apa? Ada kerubun. Beri, ada tok keroton kok. Beri bedi ya. Meletok ngerotok. Jadi monderan banyak tanah kan neka barokah. Karena Kanjeng Nabi neka ada buaki karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakulu wahdahu. Kanjeng Nabi ini tak pernah rasa ada erbi tibian tak pernah. La yakulu wahdahu. Kanjeng Nabi ini kalau ada tak pernah bi tibian pasti banyak bareng. Tapi mau ada Kanjeng Nabi ini kan ngareng biasa bahkan menabi orang tak oning dek Kanjeng Nabi tak temu ke masjid Nabi ke sahabat dia tak temu. Jadi tak istimewa Kanjeng Nabi ini kan. Ngampar lama ada ning bebe. Mau orang sita iman orang Nabi apa ya? Ya'kuluna at-ta'ama yamshuna fil aswaq. Mun siang ngajalan pasar, mun ngakan apa long biore, ngare Nabi apa ya? Candang sita iman dek Gusti Kanjeng Nabi. Wah nika terus turun temurun nika ajaran ngak nika Kanjeng Nabi nika sampai kepoe kompoy ya. Sayyidina Husain be Sayyidina Hasan aku gondang orang, gagan orang, soki. Beda orang lebet panggil bi orang setan di tempat ada ngereng Sayyidina Hasan ada sarang kula toron dari napa kendaraan nah toron dari jeren segaga semapan kele ada ben orang-orang miskin di bebe menika. Tak gengsi candre mangken tak jaim jaga image ini kesobo. Mari ada Sayyidina Hasan ada bu laku sedaja yon jambi kula karena sampean pola ngajak kula ada semangken laku bi kula sampean diajak de ke compok. Langsung ibales bi Sayyidina Hasan. Ya. Mun ngete orang ngete iki ya. Keng cek mata berembian.
Sarapan. Sarapan nongku ngongan karo matabur ngakanongku. Kula mau nama yorane rembong lembok ki manzo mana almarhum Yai Wak Dawud. Ki badan Yai Dawud rembong nika sering mayoran hampir setiap hari kula nika daer mayoran nang rembong nika. Pun sepakat pokon jak matabur Mas sapa jak matabur. Beda tukang aden teroy petaber. Aden nek pikir cendolo, bener cendelo aja ngakan. Sak masak mulai gulakku, duhur kapita deer. Si aden itu keluar cai dari cendelo. Hayya ala sholah. Candi Daud masih dulu keluar bi rengu, rengat aja ngakan. Karo cai dah keluar. Hayya ala falah. Enjak eko tak petaber. Masih keluar bi rengu, rengal aja iya eko. Karo keluar cai tak. Mon kebutuhan pribadi lanjut ngenom mon ngenom tibi tak usah tetap lanjut ngakan pancet lemon kepentingan umum ngalah aing umpama hop kepentingan umum ngalah aing ambu kapi ada ente mon kepentingan pribadi ngenom tibi tak ada cambu terus nih ambu benter sara mon lengah sekone ada elang tak melo gue melanggu kayak beco kayak apa tambu kecuali kepentingan umum hup ngalak kerupuk kepentingan umum ambu aing keren anu panas ambu api ambu masih kamu patok sora beli sebab kepentingan umum masuk seneng ngongku ngebe beras tibi kula ngebe beras di kantor mau tak ngebe beras tahun lenoro pokoknya kudu ngebe beras kudu aurunan Paku melangku matabar umpama. Mi matabar deh iya bae niku. Tak nyaman, tak melu mun sing ngalaman nyamanan ka oreng iku. Oreng sing nyaman kok iban sing tak nyaman, cek bermatabar pokon niku. Masalah ya bas ya matabar iku kok suara pokon. Iki karena mayoran ngak niku macet barokahku. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu ta'amul wahid yakfil itsnain deurna reng sitong cukup kanggo orang dua wa ta'amul itsnain yakfi thalatha deurna orang telo cukup kanggo orang deurna orang dua cukup kanggo orang telo terus dikasih pitorota wa ta'amul arba'ah yakfi athamaniyah kakana reng orang empat ni sampun cukup kanggo reng belu cukup mula mayoran iki barokah ku serak kenyang mulai ketibin meronjung sepereng meronjung ki aor tak lem kenyang tak barokah nih kan tak barokah jadi deeren kenyang tak kenyang tergantung dari barokah dan kadang takar napa ada tapi kenyang tak pada maka jangan kanjeng Nabi soro taker pas ngakan bareng sekira deeren ini ketak muang cek sampai muang mon beda sekeker dari deeren ini kebi kanjeng Nabi tak bagi moroi buang soro kalak pas repo bersih pas soro deer idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha wal yakulha wala yad'aha lisyaitan al hadits atau kama qala apabila makanan salah seorang dari kalian ada yang jatuh luqmatu ahadikum makanan yang kamu makan tersebut ada yang jatuh fal yumit maka ambil dan bersihkan anhal adha beda kotor nah selte atau beserepoh buang wal yakul hasara deer wala yada'aha lisyaitan dan jangan kamu meninggalkan makanan untuk setan pun norok ngakan. Napa karena setan orang ngakan setak maca bismillah setan norok ngakan kia ben orang seweng-weng dek kakanan kakan setan nih kak makanya setan nih kapo lempo sebab punya kakanan fa innakum la tadaruna fi ayyi ta'amikumul barakah karena kalian tidak mengetahui fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah ana pameh soro deer geger gelek soro srepo soro
buang kotorna karena kula ben panjenengan tak oning kakanan saya kami masih barokah ya. Mungkin si geger nikah saya yompak geger lero pelero bung benih karena apa benih karena arge hajo orang tatokan ngakan benih pacet sineka aturan Islam nikah cek sampai uang muang rengkon akan sineka mareng deur bi kuah na yenom mbak mare yenom mar sineka kelete pasti deur yenom karena ekorai rekarena ekorai nyu tek buang tak kok berdebu tere epakan aki dek sape nah epakan aki no maki dek jere tak buang sekali kakana rengkona baru kau kan senika pereng sebeda kuwana yenom rekarena ekelete mare kelete neng kriki ne keki sunnah juga ekolomote ne keseneng kriki kanjeng nabi ne kemon ngolomote deuren dalam riwayat sampai kriki kanjeng nabi ne kamera bahasa nikah sampai merah pekelat di kanjeng nabi ini benih karo sisa makanan bi papalapan na bi senempel neng gerikin astana kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam aneka bi kanjeng nabi ini kayak kolomote sampai maar sampai merah sunnah neka ya sunnah neka cek ngenteng aki kulit sampean neka sunnah neka gusti kanjeng nabi tek beki moro langsung ekosot bareng tisu serbet langsung ngabeco wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu dan janganlah kamu membersihkan tangan dengan elap atau dengan tisu hingga menjilat jari jemari apa nyaman kira ekolomote mare ekolomoten baru ngalak tisu pas osapen beco ini kesunan ekolocor benedak koboan ya merenge sore ngon karena koboan beco ya mare ekolomote bah beco ya merenge sore beco ini kesunan soro pengelocor bene melecen beco tak nyaman tak beco korang lecen bener melecen fungsina beco ini kan ngelangaki kotoran ben ngelangaki najis takok beden najis saya kelocor lamun kekoboan ya najis kapi melembian ya bede dina tuku anyar bah bede ne bebe silung pulung ruah bede se potean bede ya bede se mika bede tete kelocor bagus dadi bersihongku beri sabun pinggir masih ames orang beri sabun saya cair gak sah mah beri napa tisu ya kan kudu sampean tak oning eka emas barokah mungkin ning rekarena kakanan neke barokah secekak senempel ning gerigi neke barokah masyaallah ya neka mun adeur dadi cek ngakan mun bisa usaha ki adeur neka adeur sareng keluarga der sarang anak, der sarang bini. Anu sekolah gini, semampun pokon cek tibian, yang malai barokah. Napa boleh? Sampian bisa ngolok orang, bisa der bi orang, membeda tamu aja, apa beri tamu iru, leberi ngakan. Ada erembian, itu dus tamu ya. Mulai kira semua jauh, Madura. Surabaya, Probolinggo, makan rengkona nih ke setiap compok nih ke pasti beda kandeng ibu din bungkona, ngobu ajem, kila tanya dari nakona, pasti beda kombong ngobu ajem, takok beda tamu isi tak bejo karena beli ajem, langsung nguring telur, saking getin kata tamu imun rengkona, mbak nih lambak bucok asa beda, kandeng nih ngobu etek, ngobu ajem mbak Abdullah nih kan. Mungkin mau bertamu langsung nyembeli mbonan. Keng mon telur tak melu bi gula. Telur sikat jual wi gula bila. Temu gula temu. Tepak ngecok telur embanya temu tepak nyonok dolem kandeng. Kayak enggak bari pengen kandeng embang nggih, bucong nggih. Semua aja kandeng nyonok gula. Polane ilanget tok isendem iki mbare. Mek ilanget tok sapa ngalah. Kule temu dulu, wah ya apa can babi nih, me luat telur jaya bodoh saya ngalah eko, ngayu ping piro ngame, boten ngame, ulah pokon baru nudule namain eko, kikelar tak ngako,
Padahal lek temu nyonok kula ke dalam gini, ke dalam kandeng sama raja. Beda TK, beda aja mah. Rengkonan ini sini kalau mbak baca dari ke tenaga tamu ini kah. Maka Nabi Ibrahim mandi julukan Abu Dhifan, bapak entamoy. Tak pernah ada erbi tibian Nabi Ibrahim nih kah. Selalu ada bareng tamoy. Kimon tamoy ya kira seneng ada erbi sampean berengi norok ngakan kia sampean. Mon kira tamoy neka todus. Takok tak doko pengakana, takok tak orok, ya cek to kuwi. Tore sareng pon kula ada di dalam arung sareng keluarga. Pon saya pon ngirim jenengan. Mbiyen Pak api tek kletek ke dalam. Kletek. Oh ngakan ki berarti bebas ri apa tak ada tak apa-apa. Mare matamu iku lho cek gotena sara oreng. Oh masyaallah ning Waserpan. Monggo Gus, monggo. Oh nggih. Pak mau kakanan iki luar biasa mon. Lebu reng, monggo dahar sareng monggo kersane barokah. Sampun saestu kula enggal iki mantun ngrini kali keluarga. Oh ngoten nah, nggih. Monggo pun, monggo sekecakaken jenengan telasaken. Jenengan mundut-mundut pundi sing sae. Dina lebu keluar pada. Lho, monggo, kok mboten kalong? Monggo. Nggih. Sae. Dina lebu keluar pole. Lho, kok sik mboten dar? Ngapunten mboten ten piringi. Ada pereng. Saya ngojak todus. Ya kakak Nabi apa aja ada pereng. Kimon bedor lain. Jadi mon ada erbi gula. Abon subunyak kare, subunyak ngakan abon bi subir. Nyingke kade gula entar de kenangan selain. Jadi kan tempat-tempat tamoy kan to deer bening ruangan kasa. Hutak kare anak-anak ni sabai kenangan gula Pak. Malengan ku yain si arke. Sebenyak pangakan. Cukup nasi empok gunung kan tak gersah. Mun umpama du pergem seko dadi seguni. Lah tato ngakanji ya gawo. Umpama ngakan apa nji atayan ro jalan ya. Bon bodo songai minta ambut to. Supir minta ambu. Mut selem mercong ya kocan gopur. Iya makse sabar makse kok. Apa obat cong can gopur ya betul. Telur asin makse kok. Mosok cong. Lah iya kok. Iya nyok melaki kok. Mele telur asin. Hutek kakan tibi kan macong engko sake tabuki makse kok. Pacol je kok. Jadi kok tipu wae niku. Waduh sanjila mela supir. Iki gara-gara kening boiler kiai. Dadi epit tenak kiai. Eko boleh punya pengakan. Sabar kiadan karena kiai. Nia kiai saya konek pengakan. Waduh subereng samu geromu. Du cobi ke patada. Kening belet. Nyatayan do jalan dia. Tak ning beda songai ambu. Cat ngelacat ke bobo. Ina, me beli boleh jangan guna. Kita tidak ada era bareng ni baca barokah. Wallahu a'lam ki Habib Segap Baharun ni pernah debu. Makanan yang dimakan yang makan bersama, makanan yang dimakan secara bersama, yakni amayoran ni. Cak ku tak hisap cak. Wallahu a'lam. Kula pai tak nyere napa istimbat tak nyere dalil neka. Dadi deeren se kebe mayoran ni kecepon ku tak hisap nika. Jadi mun ya mayoran je nyaman. King sambian deng kadeng saya medeteng saya nyanyi soro entaret to. Cek nyareh deh lah maksudnya. Wah nyareh to. Sherlock kok ya. Saya jawab. Nyanyi ke story. Info mayoran ada. Jecel ngebay. Mbian sa story. Ayo siapa sing akan ke bungkui dente ya oleh telo hari ngara kula biasanya entar ke Habib Ridho ke Ketangi dek Kejayan asa tori ya salam pu eko anu satori rene ka cengi teri guys bi pawo guys ngulunyo eber kula jiling ni macet langsung komen UTW
Langsung ke telepon, bah, karena gelak aja, aku ada sih tiap, cak awe, cak satori dia, mau dereng lapar ke dia, wis mangku, guys, aku tuh iki, abang kok ya lah, lenggulunyo, bermasih kerja, ya nentar jangan gula, lain hari cak satori dia, mula tade jangan gula, mula mare ke satori, mula para ngakan orang seperapat dia satori, ayo merapat dateng. Kare ngumpan merapat ya tak melo. Dateng lah kare unda-unda tok ruang. Kare rakoran nah. Ya. Jadi soro taker bi Kanjeng Nabi nih kan. Mulai taker ada semua. Okor gelu. Kula mon beda tamu dari Ngelabang nih kan. Dari Riyadhus Shalihin. Yang ki kadang sampai 50 motor Pak. Tak nangkung. Sampai ke timur meringakan ke timur sampai letter L ya dan langker bi ke timur. Babon bebenah temar, kan gue tanya ke lu, dah Habib nih ke berapa orang? Paling kurang lebih 90. Hutak 100 lebih tuh selamat. Wancengongku sampai ke timur seneng ngajeling nih keseneng. Gila sebedan dungakan apa? Kisah apa reng benereng bi terlebih kipon lah. Pokoknya beri ada ke orang bener keseneng ngajeling nggak nih kan seneng. Keng mau benereng meringakan cek lim biar awal besar. Pokon mun desa penyanget to ini saya tahu ya mau bodare beringakan hintar itu. Ya jadi dibeli. Ya dibeli ya payaki ya. Habib Ali Al-Habsyi ini kan. Mun meringakan tamu ini kan tak kung nangkung Habib Ali Habsyi pengarang Simtud Duror ini. Wah ini ke zaman 40 tahun rajin Habib Ali Habsyi ini kan tak pernah rasanya cemberut. Bodo tamoy tengah malam, masak tengah malam. Bodo tamoy pagi, berjalan istirahat, masak pagi, berjalan istirahat. Sampai Nabi Habib Ali, engkau selama polong bitang bini 40 tahun, tak pernah rasanya ketinggal mu cemberut teka tang tamoy rolo bunyan kadaria. Setiap tamoy paling deer sang Habib Ali Habsyi ini. Aneh kamu tak pada si bini, tak bisa Pak. Ya mun karo sama tamoy ngapiki kopi le, yud. Nah bay. Pada lakun sama tamoy boleh. Kopi boleh le, duaan, yud. Laku pertama boleh, sen demi tamu siapa me? Aja beri ruah. Ngebe tak bate pon. Jarang lah tahu lebih nare karo di yang bagi kopi, lo dua tina ra karo je lebih nare. Neng telaware tak betul, bayang Habib Ali Habsyi ini ke 40 tahun rajin. Pancet tak berubah nih kak, semangat tak masak. Benih karo situng benih 10 20 benih 1 sudah buan saya beli darah Habib Ali Habsyi ini. Pernah terjadi zaman paceklik neng siwun nih kak. Tak toman beda ojen apoluan tahun. Selama 6 bulan paceklik gagal panen kapi. Selama 6 bulan sekota siwun beri deer kapi. Habib Ali Habsyi. Apa resep di noreng gagal panen kapi kormanna tanaman-tanaman selain ke gagal panen kapi. Cuma wak pun Habib Ali Habsyi ini pancet. Kormano lebok manis. Tak keneng penyakit. Di noreng lain kapi keneng penyakit. Tanya aki, napa panjenengan ngangkui pupuk napa? Ngangkui belotong napa singke panjenengan? Tamenan tak gagal panen di noreng cubok kapi, rontok kapi din panjenengan tok semapan. Jawab Habib Ali Habsyi. Tang pupuk, tang belotong, sengkok tak namen situng bungkana buana korma, tak namen situng bungkana korma kecuali hatamin Al-Quran. Namen hataman Al-Quran, namen hatam Al-Quran, namen boleh hatamin Al-Quran. Belotong aja hatamin Quran, harinya bungkana korma. Lamun potran apa? Lamun potran aja ring bungkana korma na eterakate, Riyadhona nggak nikah. Ya pantas saja gebi pengiran. Cek belodong hatam Quran. Wah neka wak buana, neka mentamanana, daerah memon potranna, naman potra. Ya pantas potra nabat hebat. Mulai ngandung le hatamin Al-Quran bonan. Ya. Neka. Teti senang meringakan de orang neka. Perbuatan saya kecintain. Suarga nika cinta de orang sak beri ngakan de orang selapar. Bene orang yang terus masuk suarga. Suarga itu terus masuk orang ngak nika.
Wa it'amul ji'an, abri ngakan dari yang lapar. Aneka adalah amalan sesuar ketero masuk nabi orang beneka. Masuknya sera orang saabri ngakan de orang lapar. Cak mata ber, cak tanya aki lapar mbian. Mau lapar bir ngakan. Unten kenyang kule cak orang tamu ya todusan. Tanya aki. Nah neka nerangaki bab napa naker kakanan neka sekara tak muang. Kemudian esunaki ada neka ada secara berjamaah, secara banyak tanang, yang mereka secara mayoran, ya mayoran. Jadi kanjeng Nabi mau ada tak pernah rasa ada tibian tak pernah, tak pernah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mau ada mayoran nggak neka insyaallah barokah, ya barokah insyaallah. Kenyang harus serak pak, serak. Ya nyuk makan, dididik ngakan, tak barokah berarti aja, tak kenyang orang tak serak. Cek kulakku ngakan 10:30, lapar boleh, aja tabuk apa gentong ya, nggak tandon sekali, ya. Jadi gus bagus kakanan, deeren sebanyak tanang, kita nih kasih siapa mayoran, nih komentar bukan titik masih manfaat, jadi taker, ya taker. Kingak rengkona nih kebon saare, taker kanggo saare, tade adeng boleh sini ke rengkona. Kita muang, tetapi apa ada saya muang. Napa nyaman agak cop ekolomoten yang tanang nikah. Sampai merah kanjeng Nabi nemun ngolomote. Ya karena kuwana yenom, marsane ka terbuter nika sunnah nika. Benero tatongakan benih. Oh ngaring tato ngakan beriang. Hati-hati sampean beriang dak sunan kanjeng Nabi bisa murtad lah. Mon sahabat istighfaf dekat sunan kanjeng Nabi. Tak ketok kok nak kakek, sunan ngetok kok. Wah, atau sana sunnah tak kenceng. Lemon pian tak ngetok apa-apa. Kor sik ngocan tak kenceng dek sunnah. Merengis ke sunnah. Kok merengis sunat apa ya merengis kada bisa murtad hukum. Ngacim pian dek ning bab murtad nika. Babur riddah. Mon pacet istighfaf ngintengaki ya marseneka merendahkan kesunahan kanjeng Nabi bisa konsekuensinya hukum bisa murtad. Mon sampean tak melat tak apa-apa karena tak biasa umpama tak masalah. Kanjeng Nabi ini mau ada erbi tanang langsung tak pernah bi sendok. Umpama tak bisa ya tahu saya bi sendok jadi tak bisa kok mau langsung bi tanang kudu bi sendok. Ya beda dalil lagi ya yasiru wala tu'assiru pegempang cepat merepot. Mun bi tanang tak bisa lah tak biasa kudun bi sendok ya bi sendok coba beda dalil lagi ya masih sendokan yasiru pegempang wala tu'assiru cepat merepot walaupun sunnah bi tanang. Apa kanjeng Nabi nika mak sunnah langsung ada erbi tanang nika karena makanan selangsung tersentuh oleh tanang ane kecepet pembusukannya dalam lambung nih kecepet. Nika can dokter. Sementara lambung nika agiling deeren kudu cepet bucok. Toro cepet bucok soro bi tanang. Apa buktinya mau tak percaya? Orang ngalak nase, mau ngalak langsung bi tanang. Pasti gigir yang sepona. Beh, sekalak bi tanang ngacong, bi centong, mau bi tanang bau. Sedangkan tabu nika mau nakiling bareng mau tak cepet bau, senep. Polan tak cepet bau. Apa menandaku tanang cepat bau. Lah mulai masuk ke tabu ada soro cepat bau pacet karena lambung nih kan tak cepat agiling deki peti ke tabu. Tetingakan sunnah deer bi tanang wah sehat pacet pak sehat. Kanjeng Nabi mau deer bi telo kriki deeren mun sek kening bi telo kriki mun teh kening bi telo kriki ya bi empat bi kriki bi lemak kriki tak apa-apa. Tak harus telo enten mun pacet nase terus dari momen telo kriki teh kening ya empak gelu tak kening ya lemak kor juk jorajo. Kanjeng Nabi mun ada telo kriki kenek maksudnya masa telo kriki mun bunyak kudu umpamana bi kriki ketelok kening kriki dua kening kriki telok ke ngalakkeun telok kuduna dadi mun kening bi telo kriki mun teh kening ya bi empak mun tak empak ya lemak sinika. Jadi sunan kanjeng Nabi teh keningnya paksa. Nika dawuh al Habib Abdullah bin Ali al Haddad ning kitab Risalatul Muawanah beliau menjelaskan
sunnah nika deeren can Kanjeng Nabi mun deer telo kriki mun pacet bareng deeren nika mun keneng ekala keleben telo kriki mun tak bisa ya bi 4 mun tak bi 4 tak bisa ya bi 5 pokon jak 10 jak kebi tengah areng tak betem mun de ya nah mantar mau kedetik ilmu semanfaat ya dadi mun ada urusan agia sareng mun bisa setalam tak bisa setalam pokoknya bareng malai barokah karena deeren saya paling bagus deeren sebanyak tanengah mun ada siap moro kalak di tengah dari pengkir kade di pengkir baru ke tengah ini cara moro kalak pelapon di tengah wah mak rusuh ya kula mun ada bica kanca kalisat bodenya mana cepatnya mun ada ku lurus ke ada cek lurus ke ada rada ereng ben engkau ngebiya jalan kuan aja merakili kangko jadi ngebiya jalan nepat nih kada ada so aja dan jalan kuan nih kacan ya mek tahu ya jadi mau ngalah ada kiri cuma orang ngalah dari tengah ada kira dari pengkir kapi di pengkir keng jalan ke ada bener ada ereng lain ada ereng kapi patok nih kada ada mau nih kiri ngebiya jalan jangan kuan malah akili kau pinter lagi ya nanti mau kedetik ilmu semanfaat jadi amayoran pesering amayoran abah nih hobi sahara abah nih amayoran almarhum Abah Khalil niku segulin amayoran napa pole orang ngereng tepak ring setak gena kening gawe mayoran bi abah beda kabar kasayai beda germo jan abah germo dak remaja kian no jual ring bini nuk senuk saya jual mosok kening gawe mayoran bi abah ada bi nuk senun tada ki ya bunuh hari amayoran abah nih amayoran beda se apa nyaman ring kone nyolo almarhum Mak Husnan nih kebagian penyolo abah nyolo ki ya oneng nyolo nyari kesompur nih ka nyolo cukup nih ka neng seneng nyetrum kadang nyolo hampir ben malam ning buco coba sira Pak Husnan buco budin madrasah kasa hampir setiap hari mon tak nemu ka senyare mon apa boleh ring setak gena bodo orang maling sini ka gawe mayoran bireng sepone Pak napa ambu ki dus bitibi duh kok njolak cek tang tamu ibu gendeng tak nagen ato yai nyanyi kebungko nyanyi amayoran baru kan amayoran ya atau bet Pak baru kan amayoran engki jadi agabai bacaan amayoran reng sepon beda tocukna beda misi kini kama ambu orang setak nagenan ini kalau bencara ya cek ngakan kami aceret pun ada erne ke santai cek waduh itu pakai kami aceret lambek jadi ya lambek ke boda kiai fulan bun fulan boda habaib riyan cerita aki tapi tak gresah ini ke lebih barokah nih kak mun untuk kepentingan umum ambu untuk kepentingan pribadi terus nih ya ngalak capi kurang petis wah pribadi itu pancet ngakan jadi ini seneng mau mayoran neka nah neka bab mayoran jadi mau ada usah kiring banyak terus taker malai barokah jadi ini kekenyang tak kenyang tergantung dari barokah ikhlas jangan Kanjeng Nabi jangan sahabat seatanya nak kulu wala nashba'u kaulah yang tak gelem kenyang ya Rasulullah la'alakum taftarikun pola pun mengakan asa pesa naam ya Rasulullah fajtami'u mengakan bareng ya malai barokah jangan Kanjeng Nabi mantar mau ketetil masih manfaat amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفله ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا لنا في ديننا كتر أنثى وذكر بالخير وننفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأجر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ممن خالف أمرك وعصاك فحسب ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين فاتحة حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض مغاربها بر وبر خصوصا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عاقزم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عاقل بن سالم قطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول ما فرم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقا أولاد بن مضر وإخوانه قطب الواضي الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن طر الحداد قطب الغاث الحبيب أبو بكر بن محمد قرسي والحبيب محمد بن هاشم قرسي والحبيب شيخ بوتابوتي والحبيب عبد الله الحداد سانغين والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن السقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب صالح بن سعيد تانغول والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب أحمد بن صالح الهدار سرامبي بنونgan ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافعي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحي كي هجي عبد الله محسن وزوجته وكي هجي معروف عارفي ثم إلى روحي كي هجي عبد الحليم جاسم وأصولهما وفروعهما ثم إلى صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تغشهم بالرحمة والمغفر اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية أن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا ويسهل مطلوبنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر المحن والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء بسلفنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا منكم مصولة ومأمولة على ما يرضي الله ورسوله وهب لنا كل خير ومعاملنا معاملة أهل الخير ويكفينا من شر البؤس والضير وعلى ما أسلافنا الصالح مثل جلس نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. إياك نعبد